We are continuing with our subject with honor. And it's a very important subject. Not to see the fear on the tower, I see the fear for yourself, but the fact that you so long. Or the Oku, Ebnamia, Monana, Sia, you there by time or there by time. Yalana, very Tua, or Yamotau, Yatemawa, Mateawa, Yatuma, Paulatu, Nawarika, Sia, Yesu. When I talk to the later, or you tell the later, vessels unto honor. Vai estar tomando tu a ver falo yatia mo moça mero tá pelo superiva a ver falo yatia para todos tudo a ver falo yatia o te falo foi yatia a ver no yatia e tarfata vai na oia 1 Samuel 2:29-30 For those who honor me I will honor and those who despise me shall be lightly esteemed. Rupune favor papertania lightly esteemed. Romawina e mama. Patangate mama ya teia, varau le tua, le plena le tua, maguenga le tua, tofinga le tua. E mama foi le tua, oia. E mai da le tulaga le lightly esteemed. Pasipate te le yasola. Afa tau ai le o tupi. A whātau o ni oloa, e whaunga le fua. O le tauna o le oloa, o i numa le fua. O na ratu o leo tangata le whātau, no fua le tangata matu o auro. I le si tū o le fua. A wifurora i numa le si tū o le fua, i le pāleni le leo tūru o le numa. O maua lea, i le auro le tau o le oloa, o waini, o le mea mamafa, o le mea e tāua e waini. Maria from Payana se e manatu fata wa manatu mama na te ao maumea e tau fata wa ino ia. And so we are to esteem the fata aua o ia mamafa ia te tātou o le tua mana saurina mana fuafuanga. You know, the honor le tua whawaro le tua iate oe. O le whawaro le tua iate oe. O le te soi fua me o la ai. Another honor of God, when God honors you, He honors you with life and health and blessing and wisdom. When Father le tua yaitato, when Malosi or Famalonga or Poto or Tamai or Tamawaila, you know, my father to Tony, or I tell Malone, so let's sit the matter. E leo solo le nei 𝗙ηση le iei whātau. E leo mawhai pe meni te tongi ai tā napu malongu sa lesi tangata. A oe lea. Tangata ma whālo alo aina tua i ate oe. E maua ngaruenga e maua whātau o lau 𝗙ηση, maua o tupe o lai make lava o pe meni o wala o tā napu malongu se whai. And that is God honoring you. O whālalo ngā le atua i ate oe. E oki ma whale e tonu 𝗙ηση ma la tupe ista ngata. Ai vai mai lava a inga ngā i ate oe. O lai make lava oe ia. O manuia lava ainga. Ma fua le whālalo le atua i ate oe. Na ngai ke whālalo i atua. That's why He honors you, because somewhere, sometime in your life, you are honoring God. And therefore He honors you. Am I lightly esteemed? Amen? So you make Him first. Pamomua le tua e lo se fua marawaika. Pamomua le marau. Pamomua le ngaruenga. Pamomua le tofinga. Pamomua le stuai. Pamomua le taulaga. Pamomua le upu. I le vālu a inga. A ese whale tonu. A
Whemisa no ainga. Tupu whale tono whamua mua lupo le tua. Ile vā no ainga. He has to become first in everything. Ia mua le tua me uma. O lo sei fua mana wa ainga. Ea temi e me veske ai. O me vela le vā o lua. O le tamama tina. Tulu po le tua le vā o lua. Whamua mua lupo le tua. And when you honor God like that, I follow ya tua whapena. Nara lelo follow lo whapo mua, o lana upu le moha. E follow maama ya tua ya te oe, e ale whamamia ya te oe. Mai lo timo te amtapo e ua whai por skulu mariva. Pangate rosu matasi. Ai oi lava lea whapai mau o lea tua, e tū lava lea. O lo iai le nei whai longa, ua sila fia le nio na lava tangata. God knows who He is, who His people are. E sila fia le tua ona tangata, e sila fia le tua tangata, e whaaloalo ia te ia. E sila fia le tua, o whera tunu, o whera anu. Which country, which nationality you're from, God knows His people. That's right. E sila fia mai loe le tua, o ona tangata, o e whai lo te foni, a le whai lotu. O ke ona ni ngau i mo le tua. O e le whai lo te foni, no te loa tu oe. I lo matau i le tua tēni so ni le latu lupo le whai lo te foni. Whaoaro i le tua. Mele la fai atu ai. E le te mai le tua matau kui e na le karesia. Because we need it. Nā mia e tātou matau kuia. I lo whaanoalo i le tua mana sauringa. E alo lawa i lau telefoni e whai tonu. I le whale nei. A lawa la aua lupo le tua. E whaalia e lau whaanoalo i le tua. So mai e sila fia le tua o tangata. God knows His people. Whatever nationality, whatever country you're from, He knows His people. A whafonga o sila fia le rio na lava tangata. A toa marea, ia o ese, i le ami o le ame la toa umo e tau le suwafa o keriso. E wheso tai le o ese me ame le ama, o le tangata o tau, o ia le tangata o le tua. E le mawhana tau se taska tangata o le tua, a lai pe le ame le ama. E le nau ipu au mawio, o iai le whale tere. Au ipu la au ma o mea, o isi o tau le leia, o isi o tau le amaina. O le nei ai se taske whama mai a te ia, ai nei mea. E whai o ia ma ipu e tau le leia, e whasa aina e o ngā fōi mo le ali, o sau mia mo ngā ruega, le lei umalawa. Amen. Mai o esi na mi o leanga, o le winga lupu le mi o leanga, o mea uma leanga. A mi o le tonu uma lava, a mi o le tonu te tere, a mi o le tonu la iti, a mi o leanga uma, a mi o le tonu uma. Everything that is not right, everything that is wrong, is iniquity. But a mi o leanga. E whai o ia mai ipu e tau le leia, ua saunia ma ngā wenga, e leia malawa. Oh, hallelujah. A mate tene manao, e pei oe o le tangata o saunia ma ngā wenga le leia malawa. Do you desire this? To be a vessel unto honor. A mate e te le nau nau ia vea oe ma ipu tau le leia. Pau ngai le tua, mo ngā wenga le leia malawa. Do you desire to be a vessel unto honor? Yes. To be used for every good work? Olo tana loa mai ipu I whale te tele whale o tupu, o masioko, tangata taua, o lea maro, o isi nao ipu, e whaunga e lingi e vai, asu e mea ai, containers. A isi ipu containers e whaunga, e la ue la pisi e waka longe la pisi se tu lo, that's a container. Ka longe la pisi,
o le ipu fo na vaenga a ese tuanga ipu o ipu whaunga mo le la pisi. Amene, ele mai la ipu le la lo la pisi tu o la pisi e mai fere to ngai ya sa. Amen. Let's talk about different kinds of ipu ese. We are containers. We are vessels. So if I bear a yayo make a tongo oil, if an hour le tua, the taleni my le tua, the amava my bottom my le tua. Oil if I bear another yayo bite to tongo ipu. As a child, I'm able to natural by, or no battle, remember to total or battle if I'm going to be I, or let's to natural. That's good. And you become a vessel unto one of what is in you, like the water in the cup. And when someone drinks the cup, the water from the cup, that's you pouring out to that person from inside you. Oh, hallelujah. Praise God. That's real good. Amen. Do we have a responsibility? Thank you, Lord. If I'm a Maya, why you pray for Mama? Well, that's who I'm. Well, I'm faithful. Well, I'm twelve. Well, I'm told. I said, just if I'm a Mama, you lava. Now, I had if I'm a Mama, if I had a tour. If I'm a Mama, that's told, and the Toto Yesu Kiriso. Ai uma famangana la viai faola tatoyana toto Yesu Kiriso. Ai toyana tangata te fa palpalare ipu. O fa mamana ele fai ele tua, e fai taua. That's good. Ai se tasi fa mamaya te ia lava. E fai ia mai ipu e tau leia. Fasaina. Ya ngā foi moreri, o sauria mo ngā ruenga, te nei malawa. Pālea wala, e whamamā e tangata lana ipu. O le wawai ese leo lo tangata, separation. You separate from everything that is wrong. E wawai ese lo tangata, mai mele na uma. Amio le samuma. Ome aise tasi, e whamamā ya teia, whapewele whamamā katoe. Wawai ese lo tangata. Always lo tangata. Mai whala po tutonga na. Mai tangata na. Mai no whanga na. Separation. Separate yourself. And that's how you cleanse yourself. Na wala lea. If I'm a mahe, tangata oia. Loko ni tuta pe ono fai kustufa. Awa to te amo whare atasi mare. Le te tonu. Wape whape whio ma futa. O labio le tonu, o labio tonu. Laratani. E ma whanu ma futa whatasi, labio tonu, o labio le tonu. There has to be a separation. E te tonu ma moa ese. E le te tonu ma futa o e tangata le tua, o e tangata te Apollo. Me fa pe fora ma futa ma lama ma poriuni. Laratani. Lama fight. Separate yourself. Or the best thing the best thing in this life. And that's the best there is in this life. It's not a temple made out of hands, but your body is the temple of God, and God lives in you. That's powerful. So fit you there. Your mayo told it to tell me that they not to separate.
O ia o tau vai mai. O vai ese no tangata separate. O feta lai mai ele ni. Au foi to te papai ati se me leanga. O rau taria e lea o tau. E fai foi au. Ma no tama. Amen. Therefore. Amen. Tomai o lea. Therefore. O lea. Hallelujah. Therefore. Hallelujah. O lea. O lea. O ese mai o tau. O vai ese mai o tau. O ese mai. O vai ese mai lea. But tagata mio le tonu. But poli uni. But pilala. Paala. O mea o ia. You separate yourself, therefore. What is the therefore? Therefore. Why is therefore? Therefore you separate yourself from what? Unrighteousness, darkness. Amen? Mea maia. Amo ese mai no tangata o lea. Yo ese mai no tau mai lea ia. Hallelujah. Mai lea atato ese mai. And I will be a father to you. If I am to tama, survalu. If I follow to mo watali, mo afine, o afeta lai mai ni marosi malaba. Amen. Hallelujah. For when moto nito tapa fitu fe mombua. Let us cleanse ourselves from all filthiness and flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yatato from amaya tato. Imeo uma eleanga. Ai tino atoa maleanga. Ia whato toina ro to whapaina i le matau i atua. Mamai let us cleanse ia tatou o ai e whai e whamama. Amen. Let me cleanse myself. Ina ia whātotoina e o langa whapaina. Ina kele iso mea kau ke ngaka o mea paia e le paia. E usa mina loku i kako mai ai. Le longa se mea se ku maanga ka mai paia. Kele loku mai ai. Le kele o sa na whai nei mea. Sa paki sa nei sa nga ka mai la paia mea nga. Amen. So there's a lot of things that people say holiness, when in reality it's not holiness. Tela me tau te ngata ko me o mea paia. Al me moi lava e le paia o nā mea. Hallelujah. So let us cleanse ourselves from a mai tatou maia me uma. Oh, Pastor, ia lama Yesu na. Ia lama au te ngata na sala. O Yesu na no. Ele ai. Ele oe sa whaima te ngata na sala. Ai oe whala ina whanau ina. Ele o te iai oe. Ele nā tua tuai. Amen. You're now with the old nature. Yes. Hallelujah. And so the old nature is now your nature. Tangata tuai. Elelo tangata fonga. O sero ya Cristo. O mabaya tuai pauta. O fa wina me uma. Hallelujah. Amen. But we praise God for telling tua alma to fale tonu sabarina. No yele toto Yesu e fama mama fama ngalo o tato tangata. And the oise tangata tua tangata fo ya Cristo Yesu. O tu la mama Cristiano ese mai do tato winga tuai. Hallelujah. But if we're going to be a vessel unto honor, I find a very tato equal tell a vessel unto honor. E leva fai tato tornofo, o toi fala 𝗙𝗁𝘁cie tato equal. Amen.
And people say, oh, I want to be used. If you're from out of Kanata, I know from Papa Palala and and then we find a phone now say, 𝗪𝘁cie. They'll find them a mile and equal. Oh, well, you just don't love me. No, it has nothing to do with love. It doesn't mean I come along for behind my head. Or make out papaia or from a mile or equal. But I'm find the phone now of the next. Well, I want my cup used. But I want to be used. Well, stop making your cup dirty. I'm going to from out of equal. If you come from a soul of equal. I saw my Mandela. My sister, my eye. I'm going to from out of equal. But see, people want to be used when the cup is dirty. When I can let you from out of equal, that's not for but if I'm going to tell you that I'm not my or let's see to tell you. Amen. Wa umur fa ma Yesu la wiku. E to loko to na te la la bisi na iku. You cannot be used. Remember what we need to tap for evil fight for those who can fit you. I want to factor la loina lo neitino. Ma fai na polona. Nene hiu no le fa maoni pelea na va. Wow, Sataraya 𝗪𝗓𝘁cie 𝗪𝗓𝘁. Paul, a man of God, a man of the Word of God, of revelations of God, mightily used of God, taught the Word, established churches, anointed man of God. Apostolo Paulo, Fauina, Paulare, tua Farina, tua, Ucumele, a Flama Paia, tua. Awai lupu na uma lupu faturo tu. Ayui ile nana uma ile fanga Paulo my Paulo. Ayui there. I still have to put my body under. That's good. I still have to put the flesh under. Ayui there. But the fanga ina oame le tua. Em na mia pena fatto il lavoro tino. Come on, and my fire to let them know why the Lord on Latino anytime. You can yield to the feelings of your flesh anytime. That's right. But Paul says, as I am mightily used, I still have to discipline my body. But I found God failure to how and I'm here and a factor dado or Latino. Hallelujah. The Yeshua will not know I'm merely fight from their doctor. That's right. They have a vow, they fight Tawina Tanata, they found my own Tanata, the two say, Maudauma, from mere lecture not Tanata. And you have to put your flesh under. The factor now the Tino, in their Tusa Tatua Mio. But the time of the day, I can be so Yeshua. And Paul didn't say that I put my flesh under one time, 2 times, 3 times, or once a month, once a year. Paul said I put my flesh under all the time. Amen. Eu fui mais Paulo alto facto na lei do Latino, você tem 𝗪𝗁𝘁cie, você vai 𝗪𝗁𝘁cie, você vai 𝗪𝗁𝘁cie. Mas Paulo alto facto na lei do Latino, e tem uma. Oh, hallelujah. And that's the thing a lot of people don't understand. So tell us if I am a man to Langalea. If I'm a Tanata, Serama Mama, equal Serama the lay, Yolanga, the lay of a bar, Yolanga. That's a dose of fear. Wow, 50 years and 20 years after one weather. I owe Mulidua. I owe Upia, Laula, Vaitanga. Amio matanga. Ba mata ba fa tse tsa ya mo ba na le kwa ga wi ba fa pena. And that's the thing a lot of people don't understand. But men like to tell it not to le ba na mai. Mga fa ma na tangata e tu sa me ta pla lo langa. Hallelujah.
And it doesn't matter. Porque mulilua I, porque mulilua I se sila la loku Amerika. O le balawa le tua me alofo le tua, e leve se anu. O le balawa le tua ia te anu, e tu mau. E le whapea e whaunga pe au, o le ora mulilua. E ai whamalo lo, lo tangata. E malo lo, lo tangata, asa. A mai se te se whamama e la wipu. Amen. Se try to trust to the 𝗠𝗶𝘁cie, le tau, te vai mai le 𝗠𝗶𝘁cie, e moro suilo langa. O mamariku, ma tama whaia, ma tō reinstate, tō whangā, asa. I never say I will always do it. I will always be a pastor. I will always be an apostle. I will always be a faces in the sea. I ain't too long ago, I find a total figure. I will always hallelujah. And that's what Paul is saying. But we're going to look for Paulo. Out de facto lado, lo latino. Amen. And some people say, oh, just forgive me for my lado, my for my from the malo people. You come back full strength. When there's so much hallelujah. And that's what we're talking about. A real a vessel unto honor. Or equal a tamalea. You have a wise tata. Your essence to not uma and tell this wapa or Yesu Kristo. I find what tell for tua. O Yesu Kristo no ri no tato fala. Yo esse tato mamio le aroma, amio le tonu. E le ngate wiga. Ai lo te ngate fai tu langa fa pena. Ave esse no te ngate mo te ngate na. Amen. Alo esse no te ngate mo te ngate. E amio le tonu. E ba esse no te ngate. I fai te mana fai oi, o i ko tau le